سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە دەمژمێر شەشە ئێوارێ ئە جوارە پێشکەشکەم و بڤێن و چایە خەمگین ئەمێ دەست بە بولتەنە خوا بکەن. پشتی کو سیاسەتمەدارێکی کورد ji bo Silêmaniyê ji bo Îranê hate radestkirin, rejima Îranê ew siyasetmedar li dar vekir û şehîd kir. Şehîd Mustafa Selîmî beriya çend rojan karîbû ji zîndanên Îranê li bajarê Seqizê xwe rizgar bike û berê xwe bide Silêmaniyê. Lê mixabin asayişa Silêmaniyê wekû malpera Bas News tekez kiriye ku siyasetmedarê Kurd radestî Îranê kir. Pişt re rejima Îranê ew şehîd kir. Şehîdê pêşmerge Mustafa Selîmî 17 salan di zîndanên Seqizê yê Rojhilatê Kurdistanê de mabû. Piştî wê karîbû xwe rêzgar bike û berê xwe bide navçeya Bincûîn yê Silêmaniyê. Tevî ku asayişa Silêmaniyê nûçeya radestkirina şehîd Mustafa Selîmî red kir, lê Bas News li ser zarê ji derên xwe tekez dike ku beşê 16 Oktoberê ji yenekê ew radest kiriye. Jalê xwe ve jî hikûmeta Herêma Kurdistanê banga vekulînê kiriye. Şehîd Mustafa Selîmî beriya ku şehîd bibe ragihandibû ku rê bidine min ez xwe bikujim lê min radest nekin. Ev jî wêneya ku hûn li ser ekranên arkê dibînin, wêneya wî ye dema ku pêşmerge bû. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê alîkariyên pizîşkî ji bo Rojavayê Kurdistanê şand. Mazlûm Kobanê fermandarê giştî yên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di twîtekê de belav kir û tê de spasiya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî kir û got ku daxwaza me ji Herêma Kurdistanê alîkariyên pizîşkî bû û hate encamdan. Serbar kir ku Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bersiveke bilez ji daxwaza me re kir û alav û amirên pizîşkî yên taybet bi eşkerekirina nexweşiya vîrusa korona ji bo welatiyên Rojavayê Kurdistanê şand. Hêzên Amerîkî û yên Rûsî dişandina karwanên leşkerî de ji bo baragehên xwe li Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Ya herî dawiyê jî bicihkirina karwanên leşkerî nû ji her du aliyan ve ji bo bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê. Ji dereke xwecihiyê ragihand ku karwaneke leşkerî ya hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê bi serkirdeyatiya Amerîka ku ji 20 barhelgerên barkirî pêk dihat derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û li baragehên xwe li gundewarê Hesekê bicih bû. Serbar kir ku piştî gihiştina wê karwana hevpeymaniyê hêzên Amerîkî yekser dewliyeke xwe ya leşkerî li taxa Xiwêran birêveber û alavên hevpeymaniyê jî li ser esmanên bajarokê Til Birag difirîn. Heman ji derê dazanîn bi mebesta avakirina hejmarek xalên leşkerî yên nû li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li her du gundên Umulkêf û Ebûş li gundewarê Tiltemir û bajarokê Ebu Rasên li Bakur Rojhilatê Hesekê hêzên Rûsî jî hejmarek alavên xwe yên leşkerî derbasî gundewarê Hesekê kir. Li Rojavayê Kurdistanê çekdarên rejima Sûriyê û hin endamên PYD bi hevparî kesên ku digihêjin balafirxaneya Qamişlo wan bi qaçaxî beramberî pereyan derdixînin da ku neyên pêşkînîkirin û karantînekirin. Li Sûriyê jî 6 kesên din ji pêketiyên koronayê hatin ragihandin. Îro li Rojavayê Kurdistanê qedexekirina hatin û çûnê wekrêkar ji bo rêgiriyê li belavbûna vîrusa koronayê di roja xwe ya 21 de ye. Tenduristiya rejima Sûriyê jî pêketina 6 kesên din bi vîrusa koronayê ragihand.
هفدمی ویکی ریبریا پیده رژیما سوریه به نعالیکاریه درباری پشکنی کرنا کسین کو دریا بالا فرخانه قامشلوره دگهیجن باجر شاندنا وانج بو دورن کرنتی کرنه تومات بارکر برپرسایتیا بلابونا کرونا لی کردستان سوریه اخسته دستوی ویده. گریدای همان بابته جدرنا تایبت اشکره کرن جگدارن رژیما سوریه هن اندامن پیده لباجار قامشلو ی روجاوای کردستانه به هف پاری کسین دگهیجن بالا فرخانه قامشلو بقاچاغی دردخن داکونونه پشکنین کرن و کرنتی کرن. لگوری همان جدره کسین هنه ناسکرین وان جه کسین خودان بسلات هنه قبول ناکن ورنه پشکنین کرن یا جی ورنه کرنتی کرن. جبرویه که هر دو آلی به هف پاری واندریا فلکه انگو دوارا زوره نشتگهن سربازن رژیمه لقامشلو ی نیزی نخوشخانه اجتماعی را دردخن. جهر کسی کی 25 تا 50,000 لیره سوری و دگرن. جدری آماجه کر کو درخستنا وان کسان دریا اولهیا لشکری یا آسمانی ین رژیمه تکرن. هروها هجمارک اندامن پیدیجی دوی پروسه ده هفپارن و هاتنه اشکره کرن. د 23 ماه آذار بوری ده بریارا قضا کرنا چونو هاتنه لروجاوای کردستان هاتراگ هاندن. هروهاره و بریا پیده د 15 روزا قضا کرنا هاتنو چونه ده قضا کرنا هاتنو چونه تا 21 نیسانه درشکر. لگوری زانیاریان هفدمی جیبجی کرنا بریاره در باسبونا زیدتر جه 20 روزان کشیا گرانبونا نرخ کلو پلان بردواما بارگرانی جی لسر هجاران درست کریه. لسوریه جی وزارت تندرسیه رژیما سوریه روژا شمیه 11 نیسانه پیکتما 6 کسندن به ویروسا کرونای لدورن جیر کنترولا خوراگ هاند. لگوری تندرسیه رژیما سوریه هجمارا گشتیا پیکتین کرونای گشتیا 25 کسان جوان پیکتیان ده دمین بوری ده 4 کس باش بونو دوان جی جانا خوش دستایه. هفدمی ویکی تیما رژیما سوریه یابناو تیما تایبت به استراتیجیا روبربونا کرونا ل سوریه بریار دار اگرتنا کارو دوامه لهمی دبستانو زانکویان تا دوی مهابه وردرش کرن. هروها همان تیمه ده جوینه که ده به سروکاتیا سروک انجمن وزیران یا رژیم عماد خمیس وزارتا پرورده جبو پیشکش کرنا دست پیشخرین چاره سر کرنا پروسه خوندنه و ازمونن خوندکارن آسین آمادایی و ناوندی ده هیاما 10 روزان ده دست نشان کرد. ده 22 آذار بوری ده جی تندرسیا رژیما سوریه یکم روشا پیکتنه به کرونای راگهاند بو. بروواجی راگهاندنا وزارت تندرسیا رژیما سوریه جی هجمارک جدرن خوجهی و نافدولتی گریدای مافی مروان بریانها تکس کرن که تانها رژیم آمارن درباره پیکتین کرونای پیشکش دگه دور جراستیه نه. هجمارا پیکتیان پر زیده تره بحثا بصدان جه قربانیان ده گرتیگه و زندان رژیم ده تکرن. سرباری جانش دستانا به دهان کس ده دمکه پیشتر ده لیبیکو اشکره بکه. هروها هجمارک مزنج پیکتیان نهاد کرنتیه دنه. لی رژیما سوریه لسر و شرطنا آمارن راستقین تانها رشده. لعفنا رجوای کردستان به هزاران جمالبات عرب و گریان مال خوا جدرک طایبت جه عفرین جه آرکر راگهاند که پشتی کودری دیر بلوته یه نافچه جندرس هات وکرن بصدان یان جه به هزاران مالبات دوی دریره و گریان ادلبه جدر سربار کرجی که او در بدر دوی دما داویه ده بری خوا دابون عفرینه لی پشتی که آگر بست لی ادلبه هات راگهاندن او مالبات و گریان مال خوا ویدیوک طایبت جه مراحتیه می بهفره لی تماشا بکن. شغلة طويلة محشر تقريبا 10 كيلومتر كلها آليات عمال تستنى والعالم كلها قلوبها مليانة صراحة يعني إذلال حالة مأساوية وشمس وكلهم نسوان وأطفال كلها نسوان وأطفال من أول تحويل الجنديرس من على الشارع الرئيسي محشر حتى طرقات مقطعة خسر لك صار بكلم من قبل بالنهار
بله تماشاوان هجان هاجی شروعکار سیاسی برز عبدالرحمن گلو لگلمنه دنباش برز عبدالرحمن چون هریما کردستان به هوار روجاوای کردستان دوی دمیده دما کرونا ده چاوا دکوه خدمتا یک رزیا نومالا کردستانی ده باشه دستی تو خوش بی یعنی بێگومان وقتی که او دوان کریزن انسانی مروفایتی ده وقتی که مرو با آخوه دبی هنکی مرو راحت با آخوه و بهنک فرالی بنری او ایرو جیانا خلکی بچوک مزن دور نزیک کرد عرب کریستیان ایرو لهر جهی لهر دبری کتیه خطری و مترسیه ده ایرو دنیا همه گنده کی بچوکا يعني قال لك مثلا وقت روشت واخلاقه ومسالك انسانيه وقتك وام بين جي دل خوشيه وجي وقت دل الراحتيه وقتك وام بين اري كاري جباشوري كردستان دچ روجاوي كردستان جبو خلاص كرنا رحين خلكي الويدي بيداوستين تندرستي بيداوستين بزشكي وقتك ودرباس دبن جبو خدمتي تشتكي قال لك باشا وتشتكي انساني بري مسألين نتوي بري مسألين سياسي تشتين انساني خلقي بهذا قريد دن واذ مسألين آري كاريه تاني وقت هندك هندك انشي او انا بلكي قبول نكن نكار قبول كن نزان قبول كن او انا جي وقت دربي جاني ودربي انسانيتي دجين ليه انسيكو انسانكو وقت خصال ومواصفات انسان الجم ابن وي قال لك الريزي اللي في اري كاري بقري وي هيفياش كذا بينيكو اذ اري كاري وقت رنج خوين دين بستين بيش الروجي برز عبد الرحمن تجي دا اماجا بيكر كوم مجاركه مروفيه لی اگر ام هنکی بحثا آلین سیاسی بکن مظلوم کوبانه فرماندار قصد با آشکره دریا تویتر سپاسی هریما کردستانی و سروک هریما کردستانی جوان برزانی کرد و اگر ام بالا خو بدن آلاو و میدیان پیده یعنی حتی ناوی هریما کردستانی جی نانین سر زمانی خواه اف یک چواتی شروع کردن مظلوم کوبانه به نامای خواه یا آشکره خواه چه نامای بگینه؟ إما بريج بركي لسرفي كانال عوام قوتية وأزديسة دبيجم مظلوم كوماني هناكي روما هناكي فاكيريا أشكرا دبيجي بدزينينا كاكني تشيرفانجي أشكرا قوت أوجي تشتكي فشارتي نهشت أويجي قوام لقال هفرتي كلي هنو هفرة دنو دوسين وكو تنسيقي وكو دبي شیورداری جاری يعني ام پرسیارا بهفدکن اوانا هر دو آلیان جی اشکره گو يعني از کارم بیجیم کردستان باشور تکلیاوی خودتا و بهیزا بمظلوم کوبانی را او مظلوم کوبانی برین هاجی امیدیسا دوباره بکن مظلوم کوبانی پروژه امریکی تمثیل دکی یعنی مظلوم کوبانی نه قندیلی تمثیل دکی وکو هنگ نخوازم یعنی ادخوازم هنگ لیور راوستم از بیجم اوین نرازی شوینی جکبونه اوین نرازی ترکیه نرازیه یک و قندیل نرازیه دو يعني وقتكو ام هناك وقت بنيرينك دور بنيرن يعني تشاو بي كي كي و خلكن خلكن تركيا لنا بي كي كي ده هبن تشاو رجيم سوريا هبن تشاو ايران هبن و تشما و دستي امريكا تنبي يعني ايرو بروجا امريكي وكبري بروجا امريكي متفرد دمشق وبروجا امريكي تجاري دستور نادي بروجين وتركيا يان ايراني وايرو البرفا تنبوني هردو بروجا البر تنبوني ديشن او بروجين بتشوك
لبر پروژین مزن ونداده بن ایرو وکو بری جیما گوتی و دیست ام دو پاد دکن سوریا دابشگیریا نابراد ده پروژین رئیسی سرکی دا امریکا الهیلکیا و روسیا الهیلکیا و هر دو جی به هفره لگل هفدو تفاهمک بلند نافوان ده هیا و مظلوم عبده وقتی ریوبریا پروژه امریکی دکی یعنی مظلوم عبده نلو نری قندی بله يعني بريز عبد الرحمن افتي وطي كنا كوكيك نافرا قصد و بيدي ده هيش بركو قصد يعني كسياتيا مظلوم كوباني نونالاتيا امريكا دكا و بيدي جي هردم دخوازه بري خوابدا رجيما سوريا عين تراس جو وكو تقوتي عين ولوا بله قنديل ودستوري نادي وبرين هاجي ام ديسا تكرار دكن جارنا دنفيش ده جارنا بدن PKK نبها ثاني وي قيادش PKK ذابي يعني وي parça بي يعني قبول ناكي قنديل قبول ناكي جي parça بي جي بروجا ايراني parça بي يعني جي رجيمي parça بي وامريكا جي دستور نادي هاريور يعني وقت هند جايتين بلند موضوع ده انا نرحتك وجي parça بي يعني مهما مظلوم عبدي ان مظلوم كباري انها ثانيه نرحت بيقلك زحمه يا بيبي وي كهرباء ويبسر بكفى بريز عبد الرحمن مظلوم كوباني ويبسر بكفى كو قصدي جبهه فقطنا وقتك وامكانات باراستنا خو احتياطي خو نكربو امكانات باراستنا الجنبه خو اعلان نذكر دباوريام ده بشتيكو خو اعلان كيريا وبوا خو كيريا وقت بين نوني بروجيا دو روجيا كسبي بمشي بتنسيقي بهريما كردستان الردكي از دبين الروحانية كسك يجي امريكا ستانديا وتنسيقي يجي بهريما كردستان باشوري كردستان الردكي ووقتك وروحانية كسك ندي تبان يعني خو باراستن شبه يجي مستلزمات باراستن خو پیدا نكربانا تأمين نكربان وخو اعلان نكربان بله شروفکار سیاسی عبدالرحمن گلو گلکس پاش بو بشتربوناته گروپ چکدار لعفرین روجاوای کردستان ده رواندن ولاتین کرد بردوامن یا هری داویجی لگور خسن مافی مروفان سه ولاتین کرد رواندنه گروپین چکدار دبن فکرین قدد در حق ولاتین کرد لباسار عفرین روجاوای کردستانی بردوامن تایبتی رواندن ولاتیان و داخوزا پریان برانبری سربست بردانا وانه رخصنا مافی مروان لعفرین ده روژا شمیر راگهاند که گروپین چکدارین به سر ترکی و سه ولاتین کردین بجار عفرین به بحانه کوتیکلین وان پریوبریا پیده رهنه رواندن. رخصنا مافی مروان لعفرین اشکره کر که گروپین به سر ترکی و هر سه ولاتین مناوی حسین جمیل قره و بشار امین بن منان و محمد رشید محمد بتومتا تیکلین وان پریوبریا پیده رهنه رواندن. رخصنا عبوری دیارجی کر که ولاتی بناوی محمد رشید محمد پشتی که وان گروپان دخوازا گوشمک پره شمالباتاوی کرن مالباتاوی نچار بو پره آن بده او ببرانبری 300,000 لیره این سوری سربس بردانه لیتانا هر دو ولاتین دن چارانوی سوان دیاره جو آلیه که دن بر رخصنا مافی مروان لعفرینی گود که پیده جی ایریشی لسر مالا ولاتی کردی بناوی حیسم چحفو لتاخا الشيخ مقصود لحلبي كره او رواندنو برف جهكي نديار وبرن و لابتوب و تليفون آويجي دست سر کرن. رخصنان عبوري اشکرجي كر كوجبريانها پیده كري ولاتي بناوي هيسمي تاخا الشيخ مقصود يجير 18 سالي جي جبر لشکریا خویانه چار رواند بون و گوجی که او زاروکی جیر 18 سالی جالی مالباتا و هاتبو و گراندن و جبروی که پیده ایریشی مالا باوی وی کر و باوی وی رواندن. کریارین گروپین چکدار لعفرین روشاوای کردستانی روز بروز زیده دبن. تاوی کوری خستن مافین مروان بردام وان کریاران بلگه دکن. لیتانها او گروپین چکدار ده کریارو بن فکرین خود در حق ولاتین کرده بردوامن. لهردو طاخن كردي شيخ مقصود واشرفيه ين حلبة وكو هر طاخه كل حلبة قد خكرنا هاتنو تشونه هاتيه راغاندن لأو يك باندورا نريني لسر شينين هردو طاخان كريه جدرك آگاهدار جه آركيرا راغهان كو ده بردواميا قد خكرنا چونو هاتنه ايش و آزار مالبات خودي
داهاتên kêm zêde kiriye ji ber ku nerexistinên mafê mirovan li taxan têne dîtin û ne jî reveberiya PYD alîkareyên pêwîst ji xelkê re pêşkêş dike. Heman ji derê da zanîn ku beriya çend rojan bi tenê hin keskatî li ser malbatan re belav kiribûn. Pişt re kerestên paqeşkirinê belav kirin. Lê ew yek bi tundî hate rexnekirin û çalakvanên Efrînê ragihandin ku divê sepetên xwarinê werin belavkirin ne keskatî ji ber ku pêwîstiya xelkê bi xwarina rojane heye. Şêx Mexsûd û Eşrefiyê mezintirîn taxên Kurdan e li Helebê û piraniya neşteciyên wê ji Efrînê ne her wiha beşek ji xelkê herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê jî lê dimînin. Niha jî çalakvan dara Hosarê li gelmene dembaş birêzdara rewşa xelkên Kurd li her du taxên Kurdî li Eşrefê û Şêx Mexsûd çawa ye dixwazin bêhtir tijmera zelal bikî ka di çi rewşê re derbas dibin. Rexsên mafê mirovan li wê derê têne dîtin tişta ji wan re pêşkêş dikin yan na? جركي برباش جوارا وج تماشاواني ورا هيفيات صاغي وسماتي جوارا وج هركسكي تاكي كرد الهمي عرضكي جهاني رجي راستي بشتي جو هاتني اف هتاي جهاني نافي كورونا بله تديت وضع خلقي برش خو قالكي خراب والدفرد كردي الحلبة تاخل شيخ مقصود واشرفيه اللي بشتي جو ريفابريا بيادا او قد اغاكرنا هاتو چونيجي فرض كرد سر خلقي انا كي وضع خلقي خراب تردر كالشليهات بله بر چند سدما او کسی گوشونی شیخ مقصود و اشرفیش خوا رژیم اسد ندهیشت وکو بسربستی بچنه او دفره دیوش خورا شغلکی بکن یان پرک خورا پیدا بکن جوار زارو که خوا یا دوی جی ریوبری پیدا الویدا او جی وکریه سجنه که وک دفره شهبای او مخیمات شهبای راستی چه جداهیه که نظر شیخ مقصود و اشرفیه یعنی چاوا کری وقت سجنه برز دارا ناهیلا تو رخصر مافی مروفان لوی داری کار بکن او گوتنا زندان چاوا یعنی چاوا کری وقت زندانه که ام خوازه و رونی بکم بله چاوا وقت زندانه که لحاتیه جبرگو دو تاخید کردی لوی داری هنه هما اسایش پیاده و یپگجی دوری و خمی گرتنا کس نکاره در کفا و بکفد هندور و دیان تجارت کش خوره بکه یان دکان کش خوره بکه الا اگر رخصت الدبوان هبه بله يعني جلايوان ذهبا ويروجي ما خمية ديت يعني بانكرند هذه جودن بلند كند ناف تاخد كردي ده طيب جي از كبحث شيخ مقصود وكم بله شخص كده قلتن ورن با ما هاريكاري جورانيا هاريكاري وان خسكا جنيبو دو سي بختنوز بونو صد ليري سوري بو زاني صد ليري سوري يرو تيرا سكويتا كبچوك ده بزارو كيماكا ليه سروي دجين خلكي قد كردنا حيل سر خلكي جوارنا درفا يون كاركش خور بيدا راستا ام خمي خلك زاروك خو حظك وخلك حظناك تجي في بتايبا ليه اگر دمال خود ماي لازمه يعني كيماني هما بالغور ونسكونو كي تهبا قد خطي بجيني ام ناوجن هما بلا خلك جيانا كهاي لايك ده بجي ابيا يكي يا تدوي يعني بشتي جو او تشتي جني او سوي صوزي الجني بدنا خلكي قال لك ايش خلكي جوار نقرتن جبرجو يعني خلكي دنيا دي تيروخا ايه روجا بدوان بيويرا اما روجا بشتويرا يكسر يكتي غازي دفروشا التاخيده يجو غازي دفروشش دافري رجيمي درباز دبوتي و او الشريكي بربسكي بيدي الوداري تيل وداري ساكنه خلك بصدال دورا يكون دبا تمام لما يقول خلك دركفا شخوره كوره كي بكا كورونا هي اللي لما يقول لك ورا غازي بفروش خلكي كورونا الويدا نينا قالوا ابدو جداهيه قالكي ما ظن بله يا
یا گو جهه سرنجاکیشی باکیشی براستی لداره بله او دورید کردی حیان روژا ایروژی یعنی چه لشکر کردنا زاروکا با چه رواندنا خلکی با چه دبگرتنی خلکی با ما خلک الویده يعني مروف مدني جي نكاره باق فالويدا بيجا كاف ايش منه يعني باش دفي دمدا يعني دفي حالي دا بريز دارا خلكين يعني مالباتن خودي دهاتن كيم ين دخل وان محدود افشاوا دابارا جانا خودكن خودي اگر قالك عائله الوداري هنا انا شيء مقصود بلكي بدها وبصديق عائله جي هبن اگر او روشاگو او تیدا او حالگو او تیدا اگر ازو تو تکفنا تیدا براستی امی همه جیان خوشی بیزار بن ظنی گلک کس هیل ویدا همه بس باروک نان یان شکرو چایک اگل جمعی هبه و نبشی وضع خلقی الوداری حال خلقی گلکی پریشانه يعني هنا كي دي تسلي حالي درباص با زاني قالك خلق وين خوشي جي بيدا ببن ودزي جي بيدا ببا وين كاري بريس دارا تبحث كورونا يكر للشيخ مقصود واشرفيه تكاس حطناها بكورونا يكتنا تكاس حطنا تماركرن براستي حيان هاجي تكاسي بحثي نكري نج دارن خوجهيا او كاسي يقولوا داري ونبه دجي اتشارك هانديا لی باوریم با ترسل سر خلکی هیچ برگو او ترسجش کدته اجوانته او یگودشن یعنی دانستان وان عالی رژیم را هیچ تدید الحلبه او گروپ ایرانی جی گلگن لما ترسی هی اگر درباسی و دریبه با ایجا او کارساتک ویچه براستی یعنی تدبیر خو پرسنه چنه برز دارا یعنی تاخن خواه بتاخن دن را وقتها امجا بكريا كو قالك ميليسن بياني وك ايراني وكو امبيجن عربي هنا تاخن خود كنترول كرنا ناهلن كاس درباز ببيان دركبه اجا درباز كرن و چونو هاتن سر دستي وان بخويا زاني شاوان يعني او کسی گو گاز دفروشی خلکی مانش دفری رژیم سوری هاتو او دفری گو میلیسیا ایرانی دیدن جویل در باز مهار ایگو ایرو پیویست ایگو خلکی ویده بحاجت براستی يعني حال الويدة هي جريانا مروف بيتي اگر مروف بس ببكيسه اجا نمروف الويدة بجي براستی وضعكي گلك خرابه گلك يعني اجا البداري بانكا من جوان كساره اف كسيد جوكا ما وك ايدي هر كسو اگر مروف كهرباء البيب هتعيدها يعني هما باروك نام بكدفي فقيره كده از بيجمو بكارك گلكي باش با جبرگو پیاده وان کارا ناکه اگر بکشی وان اشتا هاریکاری و او هاریکاری باش هم بیشن افسلیل غذایی وکی گل جزیره کرد جوی کوبانی جی کرنی او دبنا او کسی گوش خواه نیزیک او کسی گو هربجیه جوان را دکن و شاهد السرویه کی گلک و گلک کن ایجا تاخد کردی حلب و شیخ مقصود جی نفسی اف حالته بله امجي بهفينا بانغاتا بگهينا علين خيرخوازي عجي رخصن مافي مروفان كو عليكارين بلاز بگهينن هر دو تاخن كردي لشيخ مسعود اشرفي دارا حصري گالاكس باس چالاكوان لگرمبو گالاكس باس بو باشدربوناتا اوفيسا هرمي رخصنا تندرستي جهاني تويتك بلافكرتي دا گوت ماينا تا دبن تيريجا طاوي يا جي د بلايا گرمي بهتر ج 25 قوناغی تو آلیکاری ده خوپرستنه ده جه ویروسا کورونای ناکه سربار کر کو لباجارن کشو بایا و گرمه تیدا هلگرن ویروسا کورونای هنه هروها اماجه بویا کیجی کر داکو تو پارستنا خواه جه ویروسا کورونای بکه دست خواه نده چاو و پوز و دوی خواه و دست خواه باش بشو رخصنا تندرسی یا جهانی تکزی لسرویه کی کر کو اگر باشبونه جه ویروسا کورونای جی هیا لهرما کردستان هجمارا باشبویان جه پیکتین ویروسا کورونای ده زیدبونه دیا و زیدتر جه 140
140 کسی تنها به تمامی رزگار بونه چه بونه راحت بونه ده 24 د مجمرین بهوری د جی تنه پیکتیک به کرونا لهرما کردستان هاتیه تومار کرن لهرما کردستان جبر جیبجی کرنا قدغه کرنا هاتو چونه و ریکارین خو پاراستنه جبالا بونا ویروسا کرونا د دمکه زو گنجاو ده تنها روش د اراده که لجر کنترول ده هجمارا باشبویا جی پیکتین ویروسا کرونا زیده بونی ده د 24 دمجمرین بوری د جی به تنه پیکتیک هاتیه دست نشان کرن وزارت تندرستی هریما کردستان روژا شمیه 11 نیسان 2020 امارا پیکتین ویروسا کرونا انگو کووید-19 د 24 دمجمرین بوری ده بلافکر و راگهاند هجمارا باشبویانج پیکتین ویروسا کرونا زیده بونی ده یو د 24 دمجمرین داویه ده پیکتیه کدن آ ویروسا کرونا ل پاریزگاه سلیمانیه جانی خوش دست دایا لگوری داخویانیا وزارت تندرستی هریما کردستان دهیاما روژه که ده پشکرینا 905 کسان هاتیه کرن 418 کس لحولیره 185 کس لسلیمانی و 302 کس لدهوکه جوانجی تستا جنکا 65 سالی کو جانی خواه جه دست دایا لسلیمانی پوزیتیف درکتیه جبیلی پیکتیا و ویروسا کرونا جی پیشتر نخوشی دنجی پیره هبون هروها تندرستی هریما کردستان سربار کرد که لهریما کردستان جه دست پیکی را حتی وکنها 6805 کس هاتنه کرنتی کرن نهاجی تنه 1222 کس د کرنتی دمانه لگوری داوین امارا وزارت تندرستی هریما کردستان حتی وکنها لهریما کردستان 325 کس به ویروسا کرونا کتنه 145 کس باش بونو 4 کسان جی جان خوش دست دایه درباره قدغه کرنا چونو هاتنه جی وزارت نافخواه حکومت هریما کردستان بریار قدغه کرنا چونو هاتنه حتی 16 وی مه درش کریه وزارت تندرستی هریما کردستان جارکدن داخواز جه ولاتیان کر پابندی رین مایانو قدغه هاتو چونه ببن جمالین خواه در نکوین لگو دوار روژاوای باجار کوبان روژاوای کردستان ماینک به ولاتیه کی کرد تقیه ده انجام ده به تندی بریندار بو جدرک نزدیک مالبات جارکر راگهان دما ولاتی بناو محمود بکی تمن 6 سالی ده زوی خود لگند بویان یه سر به باجار کوبانی و کار دکر ماینک چاندی به تراکتورا ویده تقیه ده انجام ده به تندی بریندار بو و یکسر جبو نخوشخانه باجار کوبانی هاته و گوستن همانج در بالکشان سرویه که کوبهاتنا دمسالا چاندنی بومبین کو قصده چاندنه مترسیه که مزن لجم خلق باجار کوبانی چه دکه ناجی جه باجار کوبانه چالکوان بیرکال کوبانه الگلمنه دنباش برز ماینین کو بهتر هاتنه چاندن لکیجان گندان قصده او ماین چاندنه دنباش سلام جوان تماشاوانی وره یعنی او مانی هاتنه چاندن سرامسر گند گوتسکینور ترکیه دا مانی دوا گنده دا هاتی چاندن لأن ببيجن يعني وماني كنت تقاندن قبلكو كاس ببيجي يعني أو مانيانا قبلكو يريش داعش ده 1014 و15 بوي ندوي أو إداية جبر وعردانا جارك دس 4 بو 4 سال تن راكم داني يعني اگر تشتك هبيا وين چاوه بده يعني بتقيانات او بونا ومانيانا ودگرن او پشتی کو يعني در باسبونا تركيا دقري سبي وسري كانيه دان و يعني قصد السرمسر قند سينور كوباني باجار دنيا چاندن ايروجي او مانيانا دبنا سببا يعني بريندار ملت کوبانی جی و خنجی ملت کوبانی باشه برز بکال صدما چاندن وان ماینان چیه لگوری تو دبیجی اف نونه نه کفنه نه کو دما داعش دنه قصد چما وان ماینان چینه جبر دخواست وين جدا دخواست كو اگر تشتكي ريشك تشتكي هب يعني در باسبونه که ارتشان اجتماعی سوریه هب در باس به و مانیانات و یعنی بکن چشکی وان یعنی اواره بکن نکم در باس بن بریندار بکن وان بسکن
إنهم دفي والده يعني وتقينا نتقينا يعني وتقينا سجار وستقينا سيا يعني جار بلجي بنا وتقينا طيبتي سلمي ببيجن يعني وتقينا قند بوبانه قند بوبانه با روجاوای کوبانه 15 کیلومتر وکی و راپور خدا گوتی محمود بکی راست محمود بکی جگند قرقره یا 17 کیلومتر روجاوای بازار کوبانیه. روشاوی نها چاوه برز بیرکال روشا محمود بکی روشا خو حتی گور يعني خدي محمود بكر بجن وش خو باشا يعني او تنا يعني بري كسب بوا مانينا هاتن بوشتنجي يعني بروا تقينا سياسيه دكوباني هذا بله اگر ام هناك بحثا رشا كورونا بكن تدبير ريكانكو تنستاندن لكوباني حتى روجا ايرو تو كسب كورونا لكوباني هاتيه تماركرن براستي يعني قور آگاهی قول جامن هنا وقور تشتي رسمي يعني او حكومات نافلد كي اداره ذاتي ودي حتى نها تكس من كوباني نلدر كوباني حتى نها تشتكتنا يعني باشا ضوين برسيار بريز بيركال تدبير كو تنستاندن لكوباني د چه اصلنا چاوا خدمتا خلقه تيكرن يعني براستي السلامسر الدنيا هذا جيل او تن تدابيرنا تنا استاندنا الكوبان يجي وكي يعني كردستان العراق وكي دريتون او جي تدابيرنا واتي استاندنا اللي او تدابيرنا للسر الهندري روجاواي كردستان وتايبتي الكوباني او تدابيرنا قرق لعلي دين يعني كسني هبن وملتاج بر ملتك بر برشيه و تدابيرنا وملت ايشاك كيجي دبينه بله تشتكو از بيجن يعني مش هندري كوبا نقول لخلق كوبا للدروا يعني لاوروبا للدران خلق كوبا هنا يعني بالنسبه لخوشيه كورونا كاتنا وجي ياك مريج يعني بلكي اگاهي ورسر وهنا بله بيركال كوباني چالاكوان ج باجار كوباني الگنبو گالکس باش بو باشداربونا تا بله تماشاوان ایجا به وی اویم گشتن داویا بولتن خوا هر شادو بختور بن